Saksikan dari Sekaa Balaganjur Jaya Wikrama, Desa Adat Padangkerta, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Duta, Kabupaten Karangasem. Konseptor Ide Nyoman Sugata, Komposer Iputu Angga Wijaya, Koreografer Igusti Agus Putu Wirnawa, Koordinator Igusti Ketut Riangga Yasa, Ornamen Balaganjur Igede Bayu Bisma Pradipta Bandem, Igusti Bagus Ari Sujana, Support Gamelan Sutama Gamelan, Pendukung Karya STT Jaya Wikrama Desa Adat Padangkerta. Hadirin, mari kita sambut Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.